Hello, dear viewers. Hi, everyone. We are here to say thank you all for always turning up in our social media channel, YouTube. Today we have a breaking news about what is going on in Sudan, as we all know. South Sudan has been a war field for so long. Now we are seeing as well an advancement toward Juba. Now as well I take over more base from SSPDF, which is South Sudan's soldier, which is government soldier. Nowadays, the advancement is very serious, and the people of Juba, including the president of the republic, General Salva Kiir Mayardit, everyone is on tension that the SPLMIO post movement is onward to Juba. This become high tension now in Juba. Everyone is afraid that in a few days before this month ends, SPLMIO will take over the capital city of Juba, South Sudan. So that's what is going on now. Today morning, SPLAIO, one of the main base in Upper Nile, Yonwichu County, has been taken over today morning by SPLAIO. Pachime Fayam in Lomichuk has called into SPLAIO this morning. They recover a lot of ammunition, 12 AK-47, 2 PKM, in good condition. And that is what is happening today in Upper Nile, Lomichu County, Fachime Fayam, has fallen to SPLAIO control. And that in Jonglei, toward Bor, is also alarming the citizen or the civilian who live on that side in Borton, that they have to evacuate or distance themselves from SSPDF barrack to avoid risk of life. And now the SSPDF soldier movement has started since yesterday toward Borton from Bilfam 1 in Juba. So to control or to stop the force from SPLAIO that come from Jonglei State toward Juba through Bor Road. So now Bor become the main base of SPLA as SPDF soldier now. The chief of staff of the SPDF, General Ponang, has announced that it went to Borton to take over the operation of that's happening over there. And that's what's happening all this day. And we have hoped that the SPLAIO post will also continue their operation toward Juba. They have mentioned in many of their posts that they're gonna be taking over capital city of South Sudan, Juba, in a few days. Now Juba become a war zone now. Many people have been killing
in town by Hanun gunmen. We have had that 2 days ago. One of the minister of the petroleum has been shot dead together with his driver by the security officer, and the reason was that the driver was refused to stop the car before security officer. Then they start firing their gun and shoot the minister dead. So that's what happening in South Sudan, and we have more news to offer after all. Thank you for always coming back to watch on our YouTube channel, and don't forget that to subscribe our channel so that you'll be part of the journey. And thank you all for always coming back. Have a good day. Mala medidien liang kadial acela data dalang kata dun kel kene kanola yen lunjang ni siang ko bia lar tong kono nong ne kia abia ka beleng katong nat kana tong nan tibor tala dalang kala di ladiana ko la yen lunjang ni siang ko bia lar tong kono kam ne kia wama abia batere liang ka pidien tega tong wanda to kalong tama are wedan ka South Sudan ka tra ka tagora no dien ta liang ka pidien aman tongi jana long ke mandini jan atanda na jal ke SPLM IO antanda na jal ke SPLM IO ajal mugwalong ka jan ajal mi separ ka jal dialong kono la jal ke janawan an jal jakama ajal mi chara la ka gwa cha jabir jal ngone achang na malal ka jal kan ke traiden ke de chambora chero maten man to ta ka kel jal mo ajal mi cha jamo kangot no an kora bater a che kor mo bai bam ni bang a kor mo trai da ketit anti da nana taken o chikan ko penyo no kan kata anda no ka chikan ko bi kan etan kon dan chap ke ne dan ching na karai wai bang chikan ko bi kan kalat ka dor jala dan jala ka ajal mulot kana ne dan kon dan chala de cheraman or rojandan tarai wai ka juba roja tarai wai ka juba ma jan chaja ko ne no e jang antama marai kon kwan ka je no roja ma poinda are ram kel misale general selpa ke ma yadit kana je galang to kon chalat kwara roja mo chi roj mi lone jang dial kone tin chaman tamam kuma chiga jang del ajan wut kelma min chale general selpa ke ma yadit mala kwar waj ka South Sudan akana jigala tin kone chala tre roja kuma ka men de lat ene del kon la ji South Sudan del kono chine tan wan long chila den te je kano lat kene o mama lat kamo kwane selpa ke ma yadit a che chwang an wacha wanya del tene dial ka long ka tene dial ka lot ko de ga tek re rejana mo ka de tin dial lat ke chat ke de ga chat ene dial kel dino man chalat won mi chale sal ke mayadit a one man rule one man power one man say aman chalar karada ajan bolada tala ne to ko ken dial atala ka long ke riat katen kono bro den lat re woj ame chalaro che jaga ger na kwar be ger jan balara jan o changa kya ger changa kenya kala gwada na mo jana togre wai ka South Sudan tama akana mo point de chalo nen to wan che logolong cha gwe jan o tala wai me de roi ke jaro mi chet ka roja mo chine de almat ko ba kwar ni sal pe ke ma yadit ba jaga pe pin na wi kam kwara akabom namo ajana tene dial kana tamano ba kwan sal pake mayadit ba jako ba ban penyu kam kwara kamalo kaja ba yek barar ka kor namo ajana tene tan tama kalatan kon ladan kwan sal pake mayadit malara ma woja baramano ajan charaja kano jan pelejan ka kanedian
ajan mo kuyen la gweja che tuk dole dial chaka mo kana lara mo ya kana bebe lat kwara benete konde che ga ko talarandien mi chala pi kwa yu kam kwara bela jen tet ko charam mo chanya wala di kam kwara ba talay mi dit balar an ka talay mo loy ke je en salpa ke ma ya dit la ga le kan che den ko chalan mo gala dalang ko wala charan en tron chala lat gwat lat ke che la mo ka kom benete konte charandien kon lat gwat lat charandien la wo jatama bela den bela jek benete kon cha randien la gwan lat bela den bela tet namo chakwa ni salpa ke ma ya dit chay jako bijitara ka bika tel ka politician ton kon tare kuma ka jaker laran cha gwino atie no ka kwa ni salpa ke ma ya dit ko jan ba moy ka kom ko di la goino malat kwa ni salpa ke ma sietok la chare al no do ka ko bro jako beta pon kwa ni salpa ke ma ya dit ko bilada ndana lada bijalyak ko gore jano dara ji moy ka kom re ro jamara na tetan namo chane dial chu jaka ne di talot nyamde yak na point an salpa ke ma yadit namo ajan la da kwala gor no ba wo jatama akwa ne doctor ek ma chaten durgon kon kwa na doctor ma chaten durgon la ne jan wo kuma sa Sudan bene dial bi ka pare da la dan kono ba la re da ka latirong ke de la dagat wet dial kel tala ne ba pe boren wo ngang na go na kana long bene dial bi ka pare ku maka sa Sudan bran long jek ke wo agat sa Sudan kan de ni dial bi ka taga yo te kap kan ka e bara pai ko kan ke de ni sa Sudan te gang na rek en bre barare wo sa Sudan kana wi de kono te ga je chaka kwan ko bi ke jawait ni sa jawait la jawait sa Sudan bekan ka lat kam jek kwan ka ko bi ka weden bekan gang kan jika ker namo ajana to ka gor kwan doctor ek ma charan o be bon woni mandana rai ko ke je be nyogara la ka ko an bok cha je gor ka tami ko moy ne ram kel ta loj ka mo ja ram kel long namo cha go jano chi to an bon wona point abong mi moy ne dial ga chon ko dara raj mi te mi sirana lok katran ga long ba ko dara lat jak re wai ka sa Sudan ko jan agat sa Sudan namo amla rodan ta mare wai ka juba anyok re wai ka juba cha ta gari tun wanda toktan te kram kel mlar ma directorate ka nalpet ke kamukta petroleum ndit rama lat ke jan ram len mi chi jan long jan ka jan ka mukta bo da chang ke wada wa da nyurta na ka turbela mala turbel mukta ka cha ja wona no ka ko je chong da dop ne tan ko na la ji security chi ger ndana ge turbel cha lo ka no ka ba turbel chong ke cha jo ko ra no che turbel che ka chong aka o de la kam number turbel ke plat number chikan doy na turbel ma chi gram dan la ger kana ko ra kel chikan ga nak rai turbel namo chalai nan tangwan long rai wai ka sa Sudan bo che jaga je ga long ka mandani che to ko namo to ko wai metal ngot ko talarama de manak ko ye mo ken turbel kap chong o ken turbel kap chong cheo de na ka kwide dono de jaga chang mo dong ka de te ka ngota no ngo me penje o ken turbel kap chong ip ka turbel chong ka chang edan namo de lo lat jengwan ne ka de ja gwe ka ngota no meti ka chong ne ko ken turbel kere kap chong ande namo de chopal ka pi ko cha ya lat cheo de nang ran namo are mu che to ka kane ko ni naga turbel kan kan jak man ma trai to ran antama to ka re to kan tam rai wai ka juba dech aspele mai won men jalan tama ma bakare loka man to borcha raida jan cha wen mi chale pa jut cha kap ka korni nang dok ten chawa ngai kon dia la chan jaling an wachen chala pa jut base kel ka bezin te dit ken SSPD app temai tengwan long ta ka tan cha kap ka jan chang edan chang e penare pin buma aspele mai wo ka ja
cha mấy trong ăn lông cha khắp cái cha đi bám cha khắp cái cha tar bia lekor thì là cặp cái tuần lên trong ăn cái cha khắp bao cái dân trang cái đàn cái dân trang cô mà vài chỉ đến SPLM mai vào ngot kan kemajal ka ko kare rera kan chale bor ka wadi rera ka mana gejano mexican bor mexican akap ke japan pendian kada dong ada kan ko nyo ada kan rera ka juba aka anta mamrai kona an waj menchala bor ajan wajan chade sa Sudan ke lew cha jan nang tan tama mo jo jo pen ping buma SPLM ayo bajaji bukum mandana taka juba bapan bona ko ande kele wonta mamana ko de ni mandi tin chale polnang chawara ira ka boro wal an wala ka ki ko de mu de jandana ba ka SPLM ayo de jaw kap chong antang mi ko na mo ajan dop kele chedot ka jan wajan bumbu me chedot mo pan kala mo da den jan rek juba bi ko tana na mo chi ko ma jago jan wa ba jalang mo rek bor wa yo kap adech SPLM ayo anta ma cha long ke le long de ke le cha nang re wa jamo ka re wa ra ka bor ko ba dech SPLM ayo ba jo ngak tan wa mi ko cha bo ka wonyam ko dara ban ka juba anta ma de janta ka bil pam ka lew cha ru de ka lew cha janang a che donna de janda ne chala tiger man ngang na kwar kara de na mo jana to kan tama an ko ma sa Sudan te ka tret mi di de long anta man mo to kan no bi bor ba pen pin buma as well am ayo mani ra gi ba ba chu ja jano cha pen na mo jana to kalat kan ba kan kwar as well am ayo ano ka kornin te tot bor ba pen pen buma aswele mayo kalwang di den jal ka mangai chana na mo jana tok jirak tin kon cheng re wech ka sa Sudan ta ma che ka dal ma di ka mandana tok runat gor kan do ma de ka jen ga ja ka cha dub dial cha ka gak ta ku jamot je kan tok re wech ka sa Sudan ka gone aden ka beleng chela da te da long ko lai na lun jang ni chang ana jan wa bia sana la me bia gor ko agwat lare melane ya kam lare tan katin tin kon an tok kelat kara ra ka juba amana ra tin kon tie ga ja ka ku ma chela da te da long bia ta mal